Okay guys, so bermulalah perjalanan saya di Jakarta pada hari ini. Okay, hari ini kita 26 Februari. So saya baru sampai di airport Jakarta. A few things yang nak sebut supaya saya pun boleh ingat pada masa akan datang, dan juga untuk anda lah kalau nak datang ke Jakarta atau Indonesia. Okay, first up, korang nak datang sini, korang kena isi satu borang, iaitu All Indonesia Arrival Card, something like that. Korang Google je lah All Arrival Indonesia, tercatat kat sini somewhere apa yang korang kena isikan. Isi borang itu, dia akan berikan anda satu QR code, dan QR code tu korang akan kena gunakan lah dekat sini. You guys, terbaiknya korang isi benda tu sebelum korang bertolak daripada Malaysia lah. Okay, isi borang tu sebelum korang naik flight pun even is it better. Sampai kat sini nanti bila diperlukan, korang just tunjuk je QR code tu dan diorang akan scan lah. Okay, so itu satu. Dan yang keduanya, of course bila korang nak isi borang tu, korang kena tahu tempat yang korang nak pergi, tempat tinggal basically. So bookinglah hotel siap-siap supaya korang boleh masukkan terus alamat dan address yang korang perlu masukkan dalam hotel kat situ, sekaligus dalam borang tu lah. Okay, yang itu Indonesia Arrival Card. And then bila korang sampai, korang jalan terus sahaja, dia akan sampaikan satu section untuk korang verify korang punya pasport. Dia ada auto gate dia, dan dia ada juga manual gate dia. Auto gate dia tu saya sometimes jadi, sometimes tak jadi. So kalau tak jadi, korang kena pergi kat dia punya manual gate lah. There's nothing to be worried about. That's a regular procedure lah. Okay, lepas the immigration tu, korang jalan terus, and then akan lalu dekat tempat yang korang kena scan that QR code tu, and then setelah keluar sampailah dekat this area, which is dia punya arrival hall dia. Arrival hall dia lebih kurang macam ni. Saya pusing sekejap guys. So itulah dia punya arrival hall, tempat korang keluar kat sana. Okay, few things to note. Okay, satu, currency exchange. Saya tukar duit kat sini. Saya tukar duit dekat Malaysia. Saya tukar dekat Putrajaya. Ada satu money changer yang saya selalu tukar kat situ. Saya dapat RM1,233.50. Dan dekat sini guys ada 4 atau 5 money changer. Korang boleh survey one by one sebab tak salah saya, dia akan bagi rate lain sikit je kalau lain lah. Tapi tadi saya check, korang akan dapat around RM238, RM238 tu 1 juta, which is kalau kita tukar dekat Malaysia, insyaAllah lagi murah lah. Okay, jadi kalau korang tukar duit kat sana lagi murah lah. Dan poin seterusnya adalah mengenai SIM card. Okay, SIM card ni sekarang ni guys, antara option yang of course paling baik, undoubtedly korang roaming je lah. Roaming dengan kita punya carrier itu memberikan kita flexibility dari segi korang boleh accept call, accept SMS, and then kalau roaming tu juga, kalau katalah contoh korang buat banking ke apa-apa ke, dia akan detect korang punya phone tu as an original phone yang ada dekat Malaysia. So the network access tu melalui Malaysia punya network access, so dia akan assume macam korang punya device tu digunakan oleh korang sendirilah. Sebab kalau korang, saya pernah buat sebelum ni, saya gunakan wifi dekat sini, and then saya try access banking app tu dululah, there's a few years ago. Saya try access banking app, and then suddenly dia block semua benda. Saya buka satu app bank ni, dia block. Saya buka app ni, block. Apparently bila saya call di customer service, dia kata sebab dia detect kita access account tu daripada luar negara, jadi dia block lah for safety. So of course the best option pakailah roaming. Tapi roaming tu option dia macam tu lah. And then there's another option, korang gunakan eSIM. Dekat Shopee apparently ada banyak jual eSIM ni. Korang boleh cari je eSIM untuk Indonesia, dan saya sekarang ni saya cari eSIM Indonesia Jakarta. Saya beli yang ini, saya letak link lah, korang boleh check kat bawah link yang saya gunakan tu. Dia berfungsi lah. Okay, sampai kat sini saya just scan, saya just masukkan je eSIM tu dalam, saya just masukkan, saya actually just scan, saya scan QR je untuk activate eSIM tu dalam phone saya, and it's done and settled. So dia terus activate dan ada data lah. And of course kalau korang fikir option untuk beli SIM card kat sini, SIM card kat sini guys, okay, dia ada dua benda. Satu tourist SIM, satu local SIM. Ternyata tanpa sebarang segan silu, memang local SIM lagi murah. Tetapi kalau korang nak gunakan local SIM ni, korang kena unlock korang punya phone tu dekat local tax punya custom declaration, benda macam tu lah. Okay, korang kena pergi register dekat kaunter tu. Betul-betul sebelum korang keluar kat ujung sekali tu, dia ada satu kaunter untuk korang register korang punya phone IMEI number, supaya dia boleh activate korang punya phone ni untuk kegunaan dekat cellular Indonesia, untuk gunakan local SIM card.
Otherwise, kalau korang tak buat benda tu, kalau korang pergi beli local SIM card kat luar, korang tak boleh pakai lah SIM card tu. Itu setakat apa yang dia beritahu kat saya lah. Dan saya dah buat activation tu dan dia menjadilah. Of course, another option yang also mudah juga adalah korang beli je tourist SIM card. Okay, kalau beli tourist SIM card tak ada masalah. Tourist SIM card tak perlu risau pasal nak activate iMake ke, nak register for apa ke, tak perlu risau. Korang boleh just terus go and activate the SIM card tourist tu, beli, and then settlekanlah dia punya registration semua benda kat counter SIM card tu. And then terus boleh pakai lah. Cumanya tourist SIM card ni mahal guys. Tourist SIM card kat sini, tak salah saya hari tu saya tanya, saya tak tanya, hari tu saya tanya, saya ingat saya lah, dia harga lebih kurang RM100 lebih kurang lah untuk untuk 30 hari macam tu. Dia akan ada SIM card yang macam untuk hari-hari macam ni, different days, different rate, tapi all in all secara average dia, rate dia, seingat saya cek hari tu, dia lebih mahal daripada roaming kita. Jadi lebih baik korang roaming lah daripada ambil tourist SIM card tu. Tapi kalau korang nak rasa, nak experience tourist SIM card, by all means silakan lah. Tapi kalau korang nak gunakan local SIM card, macam tu lah, that's the process. Korang kena register dekat local before korang keluar tu. Untuk devices yang harga dia $500 ke bawah, register penggunaan iMake tu free sahajalah. Dia ada dipanggil tax exemption. Tapi kalau harga device korang, harga semasa dia lebih daripada $500, tak salah saya, korang kena bayar tax sikit lah. Dia akan ada tax sebab dia akan consider korang bawa masuk device dari luar, tak gunakan dekat cellular network dalam Indonesia. Jadi dia akan ada charge lah, dia akan charge cukai dia. Okay, so itulah guys, that will be it untuk kali ini. Oh yes, kalau korang sampai kat sini also untuk ke Kota Jakarta, so far kat sini ada beberapa option lah. Satu melalui bus, dua melalui train, dan yang ketiga melalui private macam Grab, semua tu lah. Okay, kalau korang memang ada spesifik tempat nak dituju, kalau korang datang beramai-ramai like in a group, saya boleh katakan lah, saya rasa pakai Grab ataupun Gojek atau GoCar tu adalah option yang lebih murah. Jadi kalau korang datang seorang, dua, korang ada option untuk naik bus ataupun untuk naik train. Untuk harga dia guys, saya tulis kat sini nanti berapa, sebab saya dah lupa berapa sebenarnya. Tapi tak salah saya lah, the tiket bus dia lebih kurang RM80,000 untuk sampai ke stesen Gambir. Kalau korang naik train, dia akan pergi ke stesen Manggarai, harga dia pun lebih kurang juga, dalam 80 hingga 85,000 lah. So that will be the main difference, okay, which is kalau korang naik train, dia akan pergi ke stesen Manggarai. Kalau korang naik bus, dia akan pergi ke stesen Gambir, okay. Dan kalau korang nak pergi ke mana-mana tempat spesifik, dah ada tempat nak tuju, hotel mana-mana ke, and mungkin kalau korang datang berempat for example, definitely dia akan jadi lagi murah kalau korang ambil je Grab atau GoCar lah, okay. So guys, that will be for this time. Ikutilah saya dalam perjalanan saya kali ini, mencuba untuk melihat bagaimana Jakarta di bulan puasa kali ini. So itulah dia guys. Okay, so thank you very much for watching. Saya buat video ni juga untuk mengingatkan saya sendirilah, maybe next time kalau saya nak datang Indonesia lagi, I know what to expect lah. Okay, jadi guys, harap membantu. Don't forget follow for more, dan jumpa dalam video seterusnya.